wena uxakekelani wena uyasindwa ekhona uJesu namhla ngithathe lethuba ukunibingelela bazalwane egameni lenkosi. Siyambonga uNkulunkulu asasho MC ngibase ngaqalata ngibakhashane no sibancane ngemanpower la eScottini sinisizwa imbalwa nabo baba labambala abanye abekho babambekile angihawulisi sengikhuleka isikhathi ngisho ukuthi la ngizawuthatha isikhathi esincane kakhulu ngoba kwami nje ukuthi ngiqikelele ukufundiswa kumlilo omusha kanti nathi sonke bazalwane kuhlale kufundiswa namanje kufundisiwe lo ngagijima incwadini ihlabelelo 119 verse 11 khona bayikhotha nami kungukusa ngibethele verse linye kuphela verse 11 noma ngilindele umusho nje libe linye bezofunda ngalo 119 verse 11 enhlizweni yami ngiyalonda izwi lakho ukuze ngibone ukuthi siyabonga bazalwane lapha kukhuluma umuntu lesiqala kuva uNkulunkulu akhuluma ngaye ukuthi umuntu wenhlitiyo yakhe ukhuluma ngaDavid emncane emva kwaSawula ageze ekwenteni inzandla kaNkulunkulu uvete amagama semtholile umuntu wenhlitiyo yami khuluma ngaDavid wahamba kahle David kwaba khona phagileka khona lendlela yagileka ngaDavid usivetela ukuthi noma agileka kangakanani kodwa na uvuma uNkulunkulu uyathethelelwa lokuswenta sona uhlale tikwaso wena ungathi umsulwa kanti kunengeke ujabule ngokufike nzawo I'm telling you ngeke ufike nzawo David waya uNkulunkulu nawufunda ku-35 32 ufunda lapha verse 5 uyathi indlela David uvuma sona siyathethelelwa ke sona nguye losakhuluma namhlanje entitweni yakhe in my heart uthi ngiyalondoloza livi lakho kuthi ngingoni ku abana kuNkulunkulu phela David wona bafundisi bakho wona kuNkulunkulu nabantu kazakhula ngenzofihlile wona uNkulunkulu enikhoza ngesakho isikhathi nebakathi nguma ungethi la ngaphambili ukuthi lokufundisiwe ngapha sologeja kwenta sinqumo uthi kodwa namhlanje ngiyanquma ukuthi entitweni yami ngawulondla livi lakho Nkosi uthi ngingoni kuwe waprota kwenda livi laNkulunkulu uyathanda kawuthandi utakona sona sakhubela la ungafuni khona kodwa utakusita kulondoloza livi laNkulunkulu ngaphakathi kwakho uzophephe konini Inkosi ilusise